Hlala phansi. Sibongile moyigcwele. Sibongile moyigcwele. Emva kwemini sibulela. Moya wethu uyakubulela. Moya wethu uyakubonga. Moya wethu uyakubulela. Kwaye futhi umoya wethu uyakubonga. UnguThixo wena ungenamfaniso. Xa sijonga imbali yakho nendlela izinto zenza ngayo, we glorify your holy name. Sibulele kakhulu, phakama ke busuku, ungcwaliseke egameni likaJesu. Amen. Manithathe ithuba kancinci nje mfowethu nje khangele nje into nje noyidlala lapho. Let me take this opportunity to greet the family, the members of the community, the members of the church at large. Yes. Ndicela nje ukwenza nje inkonzo emfutshane apha. Inkonzo endithunywe uba mandiyenze ililandelayo. Sizovalelisa. Apha sizaba nenkonzo yokuvala ifile kaBabungqevu apha ePeople's Rescue Family Church. Mhlambi uzoba nje imbali yakhe. Ufike nina apha enkonzweni. Ministers sizomncedisa sivale ifile lakhe. Sivale ifile lakhe enkonzweni. Sibulele imisebenzi yakhe kuThixo. So I'll ifile. I will invite on my stage Zaba business ministers. I would like to call the minister Skhosana Mangaliso. Come forth, man of God. I would like to call Wiseman Oyana. Join us, man of God. Bulelane, Minister Mnyande, come forth. Asanda Mpagwana, the minister, join us. Also, I would like to invite the minister Maseko, join us, man of God, also. Yes. Sizavala ifile kaBabungqevu enkonzweni. Emveni kweservice yakhe. Emveni kweservice. Emva kweservice yakhe sithi siyabulela kubawo. Siseve kakuhle. We are just showing indlela siseve ngayo ngezicandles. Yes, Lord. Siyakwenza njalo bazalwane njengoba uMamNqevu benzile. Into samkhumbula ngayo mhlawumbe singekangeni njapha. Enye izinto ebestrongo ngazo phakathi kwethu ebengumuntu osherayo. Yeah. Ungeke umbone emanga phambili azothetha. Kodwa mbeke ku-one on one. Baza kuxelela abantu namhlanje unikhumbuza enye into umama nomnotho mamphiri ngiyacaba umama nathi ngikhohlwa ngicaba umama Buthelezi uMamhlale ngikhumbuza enye into ubani yakhumbula basafika nemessage Maseko ayingekho popular ekwakunzima umanyelwa ngabantu. Yayisengathi kasikhuluma le message sithi uChrist uyedwa sithi uYesu uyedwa. Sine purpose ekugqibeleni siyobadibanisa babe inkosi. Yayingekho family, yayingekho common. Yayinzima. Kodwa uMamNqevu kanivayo imbali yakhe wayeka kufoliwe line
athi kwinto atakufollow iline ye-taxi, kukhwela i-taxi kuzawutravelishwa kuyomsebenzini, aqalise ushare. Wayinvite abantu abaninzi enkonzweni, bazosivela abanye bahamba, abanye bahlala. Waye very strong ku-one on one. Ndifuna namhlanje le nto wayenzile siyibonise uba wayenza njani. Ndafika mna ndalayita kuye isibane kumoya. Sikhosana nawe uyawulayita njalo kumXoyana. XOYANA uyawulayita njalo njalo. Sibonisa indlela uMaMnqevu asebenzise ngayo istrategy zohambisa ivangeli. Njengoba kulayitwa kwalayitwa. Naphinde bancedise ezintambo. Yes. Masivale ke file yethu ngezinto zilandelayo. MaMnqevu khankhangela iBhayibhile in Xhosa version. Khona umuntu engenda khwela na itaxi ngo-2014 wathi uyayithanda le nkonzo but i-challenge yakhe ithi isiXhosa kakhulu. And I would like to speak isiVenda ke namhlanje. Ze kuthiwe sendithetha isiVenda kakhulu. Ndicela nindicheckshele iversion yesiZulu yesilungu Acts chapter 13 verse 36. Sizovala ifile lakhe enkonzweni, asuphinde sibe naye sikhuphele ecaleni ifile lakhe sithi enkosi bawo. Acts 13 verse 36. Now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. Sele elisivilithi lena wesindi kuwe. Ngesizulu ifundeka kanje. Ngokuba uDavide Yes, Lord. Ngokuba uDavide esekhonzile icebo likaNkuluNkulu esizukulwaneni sakhe, walala ubuthongo, wabekwa koyise, wabona ukubola. Amen. Emveni koba ewugqibela umsebenzi wakhe wayolala koyise. Sikulo mkonzo namhlanje ukuthi after i-service yakhe he went home. Emveni koba egqibela umsebenzi wakhe wahambile uMaMnqevu emveni komsebenzi. Wafika enkonzweni phakathi kuka-2012 2013. Sifika thina sisuka eKlipfontein apho sasikhonza khona eMidrand. Saphuma eKlipfontein sayokhonzela eThembisa. Xa sifika eThembisa savulelwa inyoba ngabazalwane bakwaMkhize ukuba sizoba inxalenye yabo kweli cala. Asilibali ukubulela ifamily yakwaMkhize because xa uzawuthetha ngale cawa awunawuzukwazi ushiya nanku yasisilungiswa ngasemva, awunokwazi ukususa irole nendima abayidlalayo. Safikela khona sihlala khona. Umuntu oqala ukufika singayazi oba size kubani apha, sizoqala imithandazo. Umuntu oqala ukufika between 2013 and 2012 ngumama uNqevu. Ufika sibeke intende kwelinye ibala kwakusebusika, sashumayela khona kweza yena yedwa. Sathi intende seyivala because kwakusekubanda kakhulu, sayivala sekukho yena. Khumla wafika enxiba ijazi elide, amajazi ngokuthiwa ngoDlamini, khona lamajazi kuthiwa ngoDlamini. Wafika
fika sesisayivala intente sayivala sathinta indlela okhonza sakhonza apho khona sibeka ithina lomlilo athi chiku wafika ethule singqonqela elathuna sonela thina lomlilo sothe lona sishaya into zenkosi sothi mbawula ahleke kancinci uMamNqevu hey lo mama uzawubuya kule veki kuba ezinto sizikhulumayo ziyadida ezinto sisherayo ziyadida awazi noba uzawuphinda abuye na phinda vele egcokela class esitaka zifika ufika late emsebenzini afika hlale phansi sine family yakwamkhize sinqonqela lambawula nabanye abazalwana babekhona esasihamba nabo qho ukhona I think nabanye abazalwana babekhona by then sakhuba first Sunday wathatha ubongani wathatha ndikhumla sasikhonzela ngaphandle apha mgwini afika ubongani wafika ndandabana ungathi uyayithanda uMamNqevu lento inzima kangaka lento ngekuthi amenxa sihlela because sasingasheri into eyoba sasingasheri gospel eyinobilula sasisheri gospel esasenzela ba umuntu umhlangule phambili sasingashumela ivangeli eyenza amandi namhlanje sasishumayela kuba sasijonge phambili Hallelujah. Lo mama wasamkela wahlala nathi kezo zikhathi kongelula ndabona ke nyimeni wathi endleni basikhonzile kwalambawula ndabona uthi lo mama wathi ndiyacela kungabhekwa apha namhlanje ndiphekile pha endlini ndicela siyodlani esapha khuluma ngoMamNqevu saqala ungena kwakhe esiphekile esapha uMamNqevu because sasikhonza apho khona kwangekho even income kwangekho mali ube imali ngakumnikela 50 rand ikhulu lo mali uMamNqevu encedisana nefamily yakwamkhize to assist us uMamNqevu khokhele engunyulwanga uMamNqevu simbone nguchairperson kungazange kuthiwa makabe nguchairperson uthandaza Maseko uNkulunkulu wethu uNkulunkulu hamba nathi enyameni uNkulunkulu osiholayo sisemhlabeni siyabonga banike uNkulunkulu wethu bahambile phambi kwethu sanafunda lutho orekile namhla sibonga uNkulunkulu angufunda sibonga uNkulunkulu wethu ukusibuyisela kuwe halela nkonzo yalomzalwane namhla nokuvalwa kwelifayili lakhe emhlabeni baba siyabonga ukuthi ngempela uNkulunkulu wethu usufikile ekhaya ngempela uNkulunkulu wethu sibonga ukuthi ivangeli lakho yilona likhulu labantu libayisekhaya ezulwini sibonga uNkulunkulu wethu ukuthi ifayili liqale kahle laphinde lavala kahle bayethe ebusuku sithi udumo malube kuwe uNkulunkulu ophezu konke mana njalo uNkulunkulu wethu mana njalo siyakhulekela mama ukuthi sivuselele nakule nkonzo baba wethu yalomake nemiphefumulo engakwazi mayikale kukwazi ukuzifayili nabo lilungiswe kabusha lizovalwa kahle sibongile uNkulunkulu wethu egameni likaJesu amen
Once again, it is well in our soul. But enkulu into yenziwa ekungabonakaleni. Sivalile ifayili lakhe sawacisha amakhandlela. Khandlela elilandelayo lakhe liyavulwa ngaphesheya. Xa sesilicima eli asicimi ubomi bakhe, kodwa sithi kuThixo sivumile ukuba umkhonzazana wakho umthathe, futhi ngaye siyabulela, siyawuhlala simkhumbula. Rest in peace, Mama Ndlovu. We always love you. We always love you. Singawacima amakhandlela wethu. Thank you. By the order, take your seat, Minister Skhosana. Yes. Take your seat, Minister Mqo. Take your seat, Minister Nyande. Also, Minister Masi. Follow him. Thank you so much, Mama Sego. You may be seated. Singamqhubisa moyeni. Sihlala phansi. Cela kafutshane nje sincokoleni. Futshane nje Tshumayelo yama indanga. Once again, family yakaQwathikazi. Waliphiwa ndime ligama likaQwathikazi. Ndabuza umam nina wathi ndingumamqwathi kathi uMqwathikazi. Kusukela lo mini waba uMqwathikazi wale nkonzo. Ngathi khona isithombe ecaweni esinje kubhaliwe pha phezulu igama lakhe, kodwa siyabulela uMqwathikazi wethu. Wow. Amen. Siyabulela family bani sivumele into bana nathi sibe nawo amagama amabili amathathu senze le nkonzo, kuba siya understand ngomso yenkonzo yethu, inkonzo yefamily. Ayonke inkonzo yethu ngomso sawulandela emva kwefamily. Thina siwa sister futhi siyuma nefamily, kodwa kusasa ifamily iyobeka ithambo lamathambo wayo. Thina besibiziwe into bana senze lento uThixo ayenzayo. uThixo ujongana nezinto zikamoya, ifamily ijongana nezinto zenyama. Umzekelo, thina kwifamily zethu sibizelwe ukugcina amathambo efamily zethu. Sibizelwe ukugcina amathambo efamily zethu. Irresponsibility kaThixo ukugcina umoya. Ndithi ngenye imini ndityhila amatye kwenye indawo bathi ndityhile i-tombstones. Ndithi asinayo ivesi esinokutyhila ngayo i-tombstone. Futhi ayifuni ivesi i-tombstone. It's a matter of responsibility. Because ikuxanduva lwakho mqo ukugcina amathambo kamamakho. Ifuna ivesi loo nto. Ikuxanduva lwakho ukugcina amathambo kamamakho. Ikuxanduva likaThixo ukugcina umoya. Ikuxanduva lwakho ukugcina amathambo. Thina siyasabizwa into basiwugcina umoya, kodwa uthe uphuma umoya sinikezele efemelini iyogcina amathambo. Igcina amathambo wayo. Wonke umuntu ongacingiyo ngehlobo kwamathambo akho uzawabeka njani akakwazi ucinga. Because sonke simele ukucinga ukuba amathambo sizabagcina njani. Ayagcinwa amathambo. Ayagcinwa amathambo. Wake awukayaleza uJosepha emveni kobe fikile eJiphuta. Wathi ngenye imini nizawuphuma phe eJiphuta. Sele mina stingasekho. Kanti niphume eJiphuta ningawashiya amathambo wami. Ayagcinwa amathambo. Tawe ayina responsibility yamathambo. Ine responsibility kamoya. Ifamily sinika space igcine amathambo. Thina simena njengoba ndihleli phayana ndihleli for support nefamily, because ndiyazi ba lithuba layo lobeka amathambo wayo. Owethu umcimbi waphela ngoLwesihlanu Friday. Waphela wethu umcimbi. Wafuneka sime ngokukweza le ndaba esithunywe kuyo iphumile. Asheka amathambo.
kuyo ngilende airport yabe nganyuka ngehla wabe yeminyuka yathola thina umkile le ndawo engibizelwe kuyo ihambile amathambo sewuhamba siye efemelini siyoma nayo siyobona ba apha amathambo alomoya besibizwe ukuba sizophilisa namhlanje akangenanga ezulwini ngamathambo ungene ngalanto sasithunywa kuyo usheke thina ngoku nina jongana amathambo kodwa thina kuyotestwa intoba nyani oluthumo liyamkwalifayisa na uthini uthixo ngalo ezulwini sivala ifayili kodwa kuvulwa ifayili kujongwa umsebenzi wethu emoyeni wakhe. Ndiyamthanda uThixo, nazi into endithandela zona uThixo, unguThixo we-order. During ekukhonzeni kukho izinto ezenzeka spontaneously naturally ezenzeka natural sithi sikhonza sisuke siphinde sibe yifamily kodwa ubufamily bethu simele sibugcine nge-order so that singaphindisi ifamily singayiphazamisi ifamily jonga umzekelo ifamily ingakenza into akuthi siyahamba nosibanibani siyobeka khona kulokugqibela malume siyahamba nosibanibani siyobeka kusuku lako lokugqibela yindlela ifamily yenza ngayo noba wona xa uthanda don't interfere ayondawo yakho don't interfere because ndawo uthunyiwe wena lo moya ugqibile uyi-interferisha ayondawo yakho. So it's very important to keep the relationship with dignity and professionalism. Very important. It's very important. Soze thina ecaweni sacinga uqothazi angadabeli thina. Soze not thina. Endaweni yoba abeli Timosi ngasuke sithi uyanjela because kaloku shumzile ndingathetha 1 minute khakha ujonge uchapter 7 uverse Acts 7 uverse 58 andazi sazawushumela ntoni gqiba intshumayelo zam namhlanje kusasa ndawushengelwa ntoni andiwushengelwa nto kusasa noba ndobe ndingenanto ndinayo kwelileyo into mase 7 ingasaniphinde uchairperson Elisa kandiphinde ngalamanzi ashisayo andinandicinge kulabandayo ngavuke ndiqombekile uchapter 7 verse 58 mamelani ndifuna umfunza ntoni bazalwane kancinci 1 minute lalelani sinoThixo osebenza ingathi akasebenzanga. sinoThixo mamuthelesi osebenza ngathi akasebenzanga. Leyo nto kuzawuba kaningi ebomini bethu singakubona ukusebenza kwakhe esebenzile, kuba ukusebenza kwakhe funeka kutolekiwe ukuba usebenza njani, because usebenza ngongathi akasebenzanga. Ndifuna si-analyze sibone uThixo usebenza ngathi akasebenzanga kanti usebenzile, and then lento yosebenza ngathi akasebenzanga inakuvula ivacuum kwi-understanding yethu yongathi uThixo
ushiyile. Jonga umzekelo. uThixo uyakwazi ubona namhlanje mos. Uyakwazi ubona into esayo ayilungise namhlanje. Xa sicada unyawo lwethu apha eMkgoba ngo-2012 kwabonwa ukugula kumakama Mnqevu engekaguli ka-2020. Kwabonwa uhlobo azawugula ngalo. Kwafuneka kulungiswe namhlanje. So xa singena uthando lukaThixo lwasisa kuye into yoba sizomnika into azawuma ngayo phaa eguleni. Because ukugula kona kwakusendleleni. Kwaqonda ukuthi wakubona uThixo ugula, waprovida into azawukwazi ukuma ngayo nasekuguleni. uThixo lo wethu uphadlile. Uyakwazi usebenza kungathi akasebenzanga. Kuyafuneka a-understandwe ukusebenza kwakhe. Mamela, sizawuanalyza into ezimbini. Ngo-2012 kuboniwe ukugula, uqhawuka kwempilo yakhe. Kwafuneka kusetyenzwe zonke iikona, zilayitwe zonke iikona emoyeni wakhe. Axa ingena kusuku loqhawuka kwempilo yakhe, ibe umzimba wona ungavumi ukuze umoya wona ube nentumakalelo. Because mncinci umgama wasenyameni, kodwa mkhulu umgama wokwamoya. Ukusafara kwenyama ngokomzuzwana, ukudenda komoya kokwanaphakade. Yithi ekumele igcineke. uThixo ubonile into yoba umgama wenyama wamfutshane, umgama kamoya, because yena njengoba ephumile kumoya akagqibelisi, kodwa uqala uhambo olutsha. Ihleka nyama ayingewonke umntu ohlala ekuphumleni ngesikhathi inyama ihleka. Wabona uThixo ngo-2012, wabona impilo yakhe ngo-2020. uSathana ungumntu ofika late kulelo 30 kabana vesi yam ku-55. Ndizawuthi qho ngale vesi noba ndakumkela ngawo umzimba nakomsona nini, noba ndawuphuma nasemangcwabeni ndifundele lencwadi yam iyi-1. Masambe funda u-50, hayi man, funda uchapter 7 52. Sinebala apha ifana nale nto kaNqevu Sibo sincokola kho ifundi. Ngumuphi kubaprofeti oyilo abangamzingelanga na? Chapter Acts 9 Isaiah 54. Kalo 54. Mama said 54. Wena egcwele umoya oyingcwele wamgqolozela ezulwini. Masela 54. Sasa ngoba ngalo ngihambile into uyikhathele lapho. Stefan awayikhuluma phakathi kwabo, and then lento ayikhuluma babengahaleli ukuyizwa. Lento uStefani wayichaza babesohlukana ngendlela kwakwandamanya indlela bona abakhonze ngayo noyise, eveza indlela ethile entsha ababeqala ukuyiva, phofu babeyilindile but babengazi bizopresentwa ngohlobo.
so ibonisa kushushu bonke ababantu emveni kwa uYesu evukile umcimbi woba bayathuthisa abapostile. So uStefan ke uqoshera lento ngenhla ayizoba uba ngayifunda ngenhla uStefan kakhulu phayana uzoba into kuthiwa i-master plan of God. Uveza iplan kaThixo before the foundation of the world. Uba lalime kanjani uyezoba funda ke la 14 ngacika la 55 kepha yena egcwele umoya oyingcwele waqolozela ezulwini. Izulu ke okay qhubeka. wabona inkazimulo kaNkulunkulu. 1 wabona inkazimulo kaNkulunkulu. Babule phela uzaphala wabona inkazimulo kaNkulunkulu. 1 2 noJesu eme ngakusokunene sikaNkulunkulu. 2 noJesu eme ngasekunene sikaNkulunkulu. 3 wathi bheka ngibona izulu livuliwe. 3 ndibona izulu livuliwe. Okay uyabona kakashayo and uNkulunkulu uyambona uzawushaywa next minutes but akanoshaywa zingenzekanga izinto because akafuna umhlangano bangashaywa but ufuna into ba ezinto ezibonayo simukhosele umoya wakhe simanelise se ezizamshaya sibe ncane kunezi azibonileyo. Strategic, systematic, izulu liyavulwa. uJesu uyabonakala. Kwenziwani apha? Kuhlangulwa umuntu. uStefan uyahlangulwa but akahlangulwa ngongabetho, uhlangulwa ngokubona izinto. Lento ayibonayo yamanelisa. Wonela wangathi ngumuntu i-purpose kaThixo ayigqileyo. Wonela waba ne-fulfillment, wakufinya ukuphila izinto ayizibonile samenza akufinye ukuphila. Wabe before ebethwa wabe sehlanguliwe. Yes. Uzawufunda pha ivesi. Sizawuva. Funda ivesi landelayo. Nendodana yomuntu imi ngakusokunene sikaNkulunkulu. Bheka ezinto azibonayo umnyanda ke makesikeni pha ekhaya. Ezinto azibonayo. Kayebona indodana yomuntu ime ngasekunene sikaNkulunkulu. Guess what? Indodana yomuntu. Guess what? Indodana yomuntu. Ubona umuntu ehlezi ngasekunene. Now ubona umuntu yintoni ukuhlala ngasekunene? Ayikokuhlala kwesandla right kapha engalweni. Ingasekunene kukuba nguThixo nawe. Ukwazi lento kuthiwa kukunene yilento yoba ungakwazi umela lo ukukunene kwakhe. Sibona umuntu ephiwa ukwenza izinto njengoThixo. Namothusa uStefan uThixo siyamazi kodwa ndibona umuntu elinganiswe noThixo ukuhlala ngasekunene. Wathi ayibona lento endiyibonayo. Ngebuka lento siqosha amatshe sibambane njengoba eyibone eyibuka ezibambane siqosha amatshe. Ngesikhathi njengoba siqosha amatshe zigijima ziyomshaya, uyakubona ukushaywa kuncane kunalento ayibonayo. Kwenzeke njalo kuma uNqevu. Njengoba ebuka imambane ziqosha amatshe. Ndithi ubhizi eyibuka le othi ndibona amasudu
into lenye ndibona inkazimulo ndibona indodana yomuntu yamele ngasemndeni. And then uSathane waba late ngamatshe funda tashayo manje base bakhamuluka ngezwi elikhulu. Bakhamuluka ukuthi ngikhamukubhonke nadi yazikhamuluka umemeza Besa ngezwi elikhulu. ewe bathini Hallelujah. Hey. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Bavala izindlebe batheleka kuye kanye bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe. Ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyakweni zensizwa igama layo linguSawuli. Jesus. Ngehla nayo 59. uStefani bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi Nkosi Jesu yamuyekela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi Nkosi Jesus. Oh mayengcwele sisiza Nkosi singabatwana bakho. Oh Nkosi yezulu sifanele naye. Oh Nkosi yami ukuthula moya ngcwele. Jesus. Ungasibalele sisono kubo. Hallelujah. Eseshilo lokho walala ubuthongo awena Nkosi. Into ebangela uStefani ngithe amade ayilate isikhathi sasesimpile uThixo wayesehlangule ngesikhathi bethatha amade. Unothi xa ufunda le verse ibe ngathi uStefani wayekelwa. Strategic uhlangula ngomkhathi akahlangule ungawucinga akwenziwa ngakho. Ayibona amazulu evulekile ndodana yomuntu mile ngasekunene yayiluhlangulo. Uhlangula njengoThixo hlanguli njengabantu. Ebuntwini kwakumela ingelosi sehlile ebuntwini samkhosela. The army of heaven, the heavenly army kwakumela bayihlile. Kabla maseko la angel nithanda yakuthiwa uMikhayeli kaGabriel akazi iphi ephathi sweat. uMikhayeli ngikabula nina abashumayeli beniza mprefera uMikhayeli ya kule meko. Kodwa bonke abathandwayo bahlangulwa ngohlangulo olukhulu ngokubona izinto bonele ze amatshe abe mancinci kuhle ivelu yamatshe ngenxa yento ayibonayo uyincince uThixo.
ayibonayo nobukhulu bayo abengena amatshe kuthiwa kwathoba esithi kodwa le nto ndiyibona inkulu wathe sono ungasibaleli kubo. Normally awuxoli ushaywa uxola in the process. Awuxoli lamini in the normal case. Into bayibabazwa apha ngilena ibonayo ekwazi umenza a-offerishe i-forgiveness. Noba awutuyibone le nto ndifuna ubonisayo ukuba yayinkulu, kodwa khayibone ngale nto yoba kutheni ebaxolele bedwa kuchaza ubukhulu nokutyhilwa kwemfihlo ewanelisayo umoya womntu. Ubenjalo uqefu, ubenjalo uqwadikazi, sithe simshaya kwabe sekulete nabezulu livuliwe. Izinto zikaThixo zinkulu sesivuliwe. Ngesikhathi sasihlele embawuleni singashumayeli bambe mnandi for today, singamnika ipromise for inyama today, kodwa simvulela into abawenqefu kuYesu kwakukuKristu. uYesu wazalwe ngumntu kodwa kwayeshu Kristu ngeyofani yakhe. Sathi wenqefu awungenanga kuYesu, ungenanga kuKristu. uYesu yena uhleli ngasekunene kunabawo, but that life eyethu Jesu abena namhlanje uyadunyiswa. That Christ kanti sivula izulu, sivula izulu kubuThixo ejonge. Afike ministers salivula izulu kuba wayeseboniwe u-2020. Kwathi fika u-2020 wafika ephumlile ekhuluma amazwi. Ndiyamthanda uChapter 4 kaMahebhere, alibhale phaya kwi-status ithi umoya wethu uhleli ekuphumleni, uJose engasaboni ngamehlo. Uthi ku-12 futhi linamandla liyahlaba liyahlukanisa umongo lethambo. Amehlo wona ngenxa yenkulu ayesecishile, kodwa abalate kubo buninzi kwakusemungaphakathi. I will advise us, guys. I will advise us. It is very important ukuba umsebenzi wenziwa namhlanje kuba ngomso, izinto zangomso bathi bacula sizazi, noba singabe siyazazi asizojika. Today iba kwindawo right. Today asifanele ngelithi ndithandaze. Ebazalwane, niyamazi uba uThixo le nto yenzayo engathi abantu bavisa kabuhlungu, ebengasuyenza ukuba bekungayiwa somewhere. Le nto yenzayo uThixo abantu ukhangeleke ngathi kukho ukuvisa kabuhlungu kabe kanti ebengasuyenza uba bekungayiwa somewhere. Sinendawo esiya kuyo, le ndawo siya kuyo kuzawungenwa nge-point system, kuzawungenwa nge-point system.
i-point system ithi to qualify to next round you need points ezinga. Point system. Lento yoba umuntu ahlangulwe kufike intshutshiso. Yes. Eme nohlangulo zithi intshutshiso zidlule. Ukungajiki kwakhe zi-points. Kuba kukwezi points sifunwayo. Kuba kukhona apho siyakhona amanyani. Apho khona sizawuqualify nge-points. Lento ukudlula uThixo inhle. Lento entuthiso inhle as long umoya wakho ungaphumanga. Kuba azibhalwa i-points izawubalwa lento intobana nasezijuthisweni awujikanga. Point system. Bazalwane, ngaphezu kwento yonke sesifikile ezulwini, sizawuphinde sihambule sibuyele emhlabeni. Ezulwini kuyobalwa i-points. Yes. Zawugqiba ezo points ubazanele sibuye emhlabeni. Ngoba lithi iBhayibhile ndabona umhlaba omtsha omdala udlulile komhlaba. Lo mhlaba uThixo akazowenza nto, akazowulungisa, kodwa uzakwenza omtsha. Abo bantu bazawuza kumhlaba omtsha bazawuwina namhlanje. Ii-points abazawungena ngazo kumhlaba omtsha bazawuzenza namhlanje. Ukuba bekungenjalo, ngezingekho izinto sisithetha kuThixo ehlangule kade kahlangule, into ba uyayazi uba ndikwenzela ii-points. Uzothi omnye wayijikile athi Thixo yini ndandikwekhela ii-points ezazikulo. Uba unyamezela umoya wakho waphuma ngezanele ngoku ii-points zakho yakubhalwa iphepha kuthiwe ushoda ngee-points ezinga ubufumana ibhasari, kanti ngoku zingaphantsi ii-points zakho. Point system. Point system. Ningamsolo Thixo, ningasuki kuye. Thathani into yakhe nifake ngaphakathi, hlalani kuyo. Athi uDavide, ndifuna ntoni ndinqwenela yona, ukuba ndihlale endlini kaYehova yonke imihla yobomi bam. Ndinqwenela linye futhi ndifuna yona. Ngajikiswe nto qalekisa uThixo. Ixesha lentlungu, ixesha lentshutshiso, ixesha lingemnandi, praise him, praise him, praise him. Kuba ezo points zizawusetyenziswa zingama ngeenyawo zethu. Ukugula atubhalwa zintlungu, kukufa, kugula, yindlala enganehlukanisa uthina kanye enandohlukanisa nothando lukaBawo. Vula umlomo wakho uthandaze. Father, we worship you. Vula umlomo wakho uthandaze. Vula umlomo wakho uthandaze. Siyabulela Nkosi, siyabulela, siyabulela, siyabulela. Jesus' name.
Lord, we pray. Sibahlala phansi. Sizodikela ku-family. Engicinga uba izawusenzela sasiso. Sangomso. Nenkqubo zonke ezilandelayo emva kwale nkqubo. Maniphinde nibulele bazalwane into ethi